Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naibag nga oras yung amin gagayem. Kablaawan na kay amin nga awan labas. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Dramatips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapaulawan. Mangalong. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Deh, bugaw man di pusa di kusina lakay. Agkalkalong manan. Pangalaam ti pusa di taoy. Pusa ti karoba ang ata. Awan ba't karga di kaldiro na lang? Ay ino kasta, si kadyag kalkalaong. Anda ko mati makalog, tawan mo. Madamdama akpay ngamin nga gluto. Alas 3 pa'y laeng mat. Maminsan akit mangibati kayo iti kilamban na lang. Mabangles ah. Saan ata ka nagmadadagos? Ay unay daytan kaka. Masapol nga lakam nyo ti kilabban iti kasta. Saan ngagsarao ti tiyan ko? Saan kamot ngagbisbisen? Mabmabsog kamot. Taoray la talo pinggan a nagpisool ti kang kanam. Olay daytan nanang. Bakay, di mo matpapabainan ani Johnny nga anak ta. Saan ko apagpabainan lakay? Ibagbagak latipod no. Naglaing amangan. Mamininem amangan. Saan mo't Anya saan? Apay di mo makitkita. Saan aya at ipanangan kat mamitlow iti may sangal daw. Ni Johnny kat mamininem. Kasto dayjay bakit? Mangan iti mamitlaw ang saramsamot iti mamitlaw. Ay, saan asaramsam dayjay? No di kat kilabban. Tain na puy mo, tikil-kilabbanin na. Dayjay nga ro ti saramsam na nga ibagbagak. Anya? Inna poy, saramsam. Kituwain. Ti saramsam kat tinapay laeng. Kilabban ko nam tain na puy mo, tikang kanin na. Managkilabban, nagrawat. Madinata nga ibagbagam bakit? Managkaan ko na sana ta rawat nga ibagbagam. Jay husto laang mo't ibagbagak lakay. Saan ama nagsaramsam, no di kat lamlamutero. Karkaro manan. Alright, daytan kaka. Apay mo dayta, Junay. Tunggal sumangput ka. Aglukat kay ti kaldero kada kasirula. Natural dayta at mabisin matitaw na nang. Ay unay daytan. Agkalkalong ka kanayon. Apay pangikikam ngay iti kang kanam ta agkaralamot ka. Ay, mapanitipigsak ka na nang. Pigsa. Apay, ada trabaho. Apangip-ipanam iti pigsam. Ay, ada na nang. Anya trabaho ita. Basketball. Apay trabaho dayta. Ado apigsa ti mapaniti dayta na nang. Ado pa'y alingot ti agaruyot. Unay daytan. Agko na nga minamapan kag basketball. Kat saan mo't napatag dayta iti biyag ti tao. Napatag ta exercise mo't dayta na nang. Apay di ka maka-exercise asaan nga agbula. May tag basketball atap no lumaingak. No lumaingak kon. Makisalipak. Umano ti kwartak. No, mangabak ka. No maabak ka ngay. Ay awan maganab mo
Iso na sa isaya at laeng jay permanente at trabaho ti serkam. Tapno sigurado pa nga dakwartam. Kano dakwartam, oray mamimpito ka pa'y amangan iti may sangal daw. Uray detan kaka. Bagbaga ang mamatyanak mo lakay. Asinaw nga anak ta. Asino pa'y ngay, no didijay mangalong kadalam lamutero. Bakit? Saan mo takasta? Manangan ko na madatam no nasaysaya at basit adinggay. Agasem tamamin inom amangan, iti sagtatalo apinggan nagpipisool. Uray kumamot no ada trabaho na adakkel ti sweldo na, pa extra laeng mat. Ay, agyaman talaangin bakit? Tapasaray ang damot trabaho na. No sagpaminsan ti trabaho, sagpaminsan kumamot ti panangan. Nawan trabaho na, di saan nga rodo namangan. Ulay detan kaka. Di pa'y lanarwam ni nanang kinimanong Johnny. Mas daawak Iso nga rod nagdakkel ti bagi ni manong tamanangan. Kin mabannog nga men sa managbisbisain. Kastan sa amot ti lalaki tatang. Saan mo't kit di nga amen? Tani kasinsin ko arubat kit nagkutang nga oran nagadutikan kanin na. Nimot kabagyak anunaw kusem kam nalukmag. Isa sa nagapot na lalaki kit adaw di pampanangan na. Naira na laeng amayat ti pampanangan ti kabsat mo. Kat ni manong mayat met ti panpanangan na. Uwang araw, banag akaluksaw ti inayaw. Apay ngamin akaluksaw ni nanang kat adamot trabaho ni manong sagpaminsan. Uwang araw, jakman amaw iti inayaw. Koripot ngamin. Kaya't naabasit lang ti kanan ti kabalay na. Unay daytan kaka. Apay nanang, kayat yaw no basit laang ti kanan ti kabalay yaw. Wala, tapno makaminos. Kasanon ni manong, daytan nga ron ti parikaw, ta saan ama amang mangan. Unay daytan nanang, apay kit din ngay ama tayo amangan. No kastan ti mapasamak, ay kat mangurot tayo mutin Mangiroroman ti tao, akaan. Unay daytan kaka. Mangan lang arudan ni ti mamitloy ti may sangal daw. Nayonan na paylay ti sabali pay ang mamitlo apandangan. Imbag kumano saramsam lang amay sa at tinapay ti kanin na sana ikape. Unay mutin tamay sa at tinapay nanang. Dumanon lay ti karabukob. Ay masapula sursurwan ti aginot. Nang runa nawan mo ti dakkel a pagsapulan. Just kay. Apay manong, agsakit ka di ti tiyan mo no saan ka amangan iti mamin innem iti may sangal daw? Anya mamin innem mo kay bagbagam. Iso mati ko nan nanang. Mangan ka kano itagsapa, kalpasan na, mangan kanto iti alas 10, sa pangal daw, alas 12 de jay. Sa alas 3 tumanan iti malam, sa alas 6 ti pangrabi sa alas 11 tumanan iti rabrabi Iso mamin na mapanangan. Saramsam lang matidado mapanangan ko, mabisinak magkaraw. Jakman ammo kininanang. No mayroon nang agtrabaho ako no agbasketball ay mabisinak Nagmayat ngamin ti panpanangan mo manong. Una, tapno sana kag sakit. Narigat ti maulsar. Una deta. Apay nanang nasakit tinakim yaw no mga anak iti daw. San mo takas ta anak ngem nabuslon nga rudmet? Manumot lati kanak. Danto pala mabati. Iso nga rod malpas ti panangan agluto akmanen. Ngamen sigurado makalong. Awan mo't gakas na. At least makanday ta. Awan mo't iruraman ko agamit. Awan mo't ilako ka agamit para kisugal. Wano may parit nga agas. Unay daytan kaka. Sabali mo't aday ta.
Sa balimot jay kaan-akaan ta maibusan. Unay daytan kaka. Apay aya nga men, ta daytan makan ti pagparikot ang bakay. Binubuslon nga rod ti aramid ni Junay. Gusto mati ko na. Anasay-saya at langan jay kaan-akaan ngam jay agilako iti gamit a pagsugal. Kas kada pagbisyo na, wano paggatang na iti may parit nga agas. Sana ya. Sa balimot dayta. Ay nabakit. Bay amlatan akaan-akaan ni Johnny nga anak ta. Agad nawan ton ti makan, di pasensya. O, di nakarkaron tunday jay. Isu nga itapay laeng. Kisayanan ti panpandangan na. Tapno addan tupay paray ti sumarunongal aldaw. Ayaw na daytan bakit? Kasta ti agimped tapno adda paray ti masakbayan. Nasasaya at ti adu ti kanina ngam tay saan na makapangan aging kat mangurag. Unay daytan lakay. Tapno awan may bagbagayo na nang. Awatin nyo, to'y natrabahwa ka 2,000. Awatin nyo, kat di na kong dildilawin no mga nakita daw. Ay, awan mutlaeng ano kasta. Ano ti kaya tiyo asawan na nang? Kumurang to mutlaeng ati bagas, no adulat tati pampanangan ti tao. Iso nga road nga isa pulang tingiwat. Isa pulan. No awan sapol, awan kinaanan. Na, ora detang nanang. Anya nga ta, no sa anak lang na mangmangan na ding. Madimot amanong, maunat kamutan ano kasta? Tapnawa na natin pagparikutan ni nanang. Dengdenggam tumat ni nanang. Di kalabaybay anas o manaudita. Makapasakit mo't nga may. Apay nga lapdan na kamangan no, mabisinak nga raw. Saan na kamot alapdan manong? Ti kayat ni nanang ket agpreno ka amangan. Anya? Kayat ni nanang kontrolin tayo ti kaneng tayo. Tapno saan tayo kano maibusan. Nagmadimat ti kastan. Ay tay kayat mo pa iti mangan. Ngam lapdan da kabut na mangan. Ay una datan. Apay ayah dayta makan kay ti pagparparikotan. Imbagak lang arudain, amangan ti mayat amangan no adalaki ti makan. Ngam no awanan akita pasinsyan, kastalaan dayta bakay. Para kanyak mo ngamin ket kastoy. Mangan tayo amangan iti oray saggabasit. Tapno adalat tamakan iti sumarsarunupay nga aldaw. Uray sa gabaset. Tingarod kayat ni Junay ket mangan kabayatan na marik na makapangpangan. Sa entun madain ti kakaanan na saan taon ang makapangan. Madiday ta pa nagpanunot? Isungarod mo ti ambo na nasayaan. Anya? Amam bakay. Numadi paraken ka ket mayat para ti sabali at tao. Saan tayo nga ipilit ti kayat tayaw? Ay nalagay, ni Johnny ti saan amang ipilit iti kayat na. Tama de, ti binubuslon. Madi ba, no iimot ti makan? Ada ay amang imot, awam mat. Ti kayat ko laeng ket inuten ti makan. Ay, saan tayo mapagproblemahan dayta? Awan sir-serbina banag. Kababain paikit di alamot ti pagdidinis ko tiran. Oray dayta. Manong, apay nga aglaladot ka? Saan aya nga da trabahom ita? Makapaawan ganas. Awan ganas ng trabaho no, bitin mo ti panangan. Dayta ka di ti paglaladutan manong? Anyat ganas mo nga yung trabaho no, mabisbisinan kamay. Mangang kaangamin. Nanganak, aging kat karabuko blang. Unay daytan kaka. Idanon mo, aging gat bagais. Kasano akas takot? Madilaw mo't ti mangan iti ado. Apay nga minadengdenggam ni nanang.
Ammumutan at tila ibagbagana, gapu iti kinakuripot na. Kan ammumutan ni nanang, saan na akayat maibusan tayo? Saan na akayat nga agbisin tayon to? Saan na akayat daytay mabsug tayo ita nga maagbisin tayon to? Sana, tagtrabahwak mag. Itrabahwak mo ti ka nag. Oh, malagayam. Di agbusog ka. No kaya't ko ti agbusog. Dilawon nakmat ni nanang. Kasla nasakit tinagam na no mga anak iti ado. Unay daytan kaka. Makanla dayta. Tinapatag kat nasalun at tayo amin. Mayat ti kakaanan tayo amin. Tanuma din tun ti kakaanan. Sumarunumot tun ti panakaunat. Unay daytan kaka. Bakit? Anya tinasay-sayat. Mangan iti adaw. Wano, tip-tip din ti kanan, tapno agsakit kan matay tayaw. Naa, unay matanda kita nga ibagbagam lakay. Sungbatan nakbakit. Anya tinasay-sayaat, mangan iti adaw dagiti anak ta, wano di dan pulos mangan, tapno makaminos tayaw. Ngam, agsakit na mutan, aging iti mapukaw taidan. Madimot, aday tangay bagbagam lakay. Narigat aya amaawatan ti kayat ko ngamen amapasamak. Sursurwan ti aginot, kasta ti kayat ko. Tapno, adan tumakan iti udi na. Nang runa no pa naggagawat. O day tan lakay. Makan apag-aapaan. O nadaytan kaka. Mga na, no adamakan. No awan, ipamuspusan, babaan ti panagtrabaho. Tapno, makan mo, ti kayat mo. Kat si kamat Johnny, madimot ti mamin ilim apanangan nagkurkurang kayo. Agam no, aglaplapusanan kayo. Ay ka, tao mamut amangan Agam anadam, delikado mo't iti salon at nalabas sa panangan. Ala, pagsisinabatan mo no, pagkikinaawatan dayta, makanla dayta. Ulay daytan. Ala, ditan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritan tayo ditoy. Unay daytan kaka, agyaman kami, itin kay panang tarabay.